tai lava o ke noa ele la pala o paso nei kai ni la koise anga la pula ai e kali ko i le si ai okay loa ni ko si la banka o ai si nei it's communication. Communication is very important because o le fala le ke fie le mako pule e o fo tai ngai ma ke fo la dai ka ni uma o o lo o ye le o ai ka ni ke si ni le ma ke pa ga o ai o fie anga ya o fie anga ya o fa ka ni ko ya se pule pa pe le ona mako ka malo e ese le no mai o ma ta o fi ni o ka ka la mo ka ka no e ma ko le ma pa sa ga i fa na le e kai ni ma ko this is not in our leisure times. Ya le ai le pa pe la ya le ya le o na ni ma ke ole mo salinga ma mau ku ma ko fa mo le le e o ko le o na le na le tai ni ma ke fo mo ai o fo mo ka na ya e au ki lo ki to ai o le ale me fi fa le 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 ale me ka ka ko ha ma ke na se na na fa ya e se le ka o le ku ku ma kasi fa alo mo lo mo ma ko le si ya ma mai fo ile wa ya ya me na kai ya ai ka ke piki me se me fa ya awale pa le yo le ma le ma dio se na mo na na pa te ni ko se na ko ya o le ku fa kasi fa no lo mo ma ko ma share fo na ya le e se ka o ki le wa ya ko le ka fa le ele pe ia le ke ni ele anga le ma ko ia o le ke ni ko mo na pa na sa wa o ka ma ka ya sa ka mo le ba le ka mai fa le le umia e ka ka mo le pe o service ai si e fa le se ka awai e ia ka ka tu lo la ba ia ka te ko mo ia ma le yo le ma le ma ia o pa ko ba ia ka ba at that very needed time ka ba ma fix ko le awai e ka ia ka la ka ma ko ia ka ko fa ki mo ia le ma ko le awana ia ale ka na ia le fe ka te especially se ise fa le ko o solo me va pena la cule ka ma lu solo ko mo pe pena ya tenga na sa ulta ka yo tenga instead of kasi ya o ba kula wal mo solo lo so ko le na mo lu na ba na ka ba o na kilo mo ke pa inga ele o ya so fa ya me ko si fa le tenga ko na mo Disi mea le leia fa leia la unanga ale ka ko fakalmalo o a pele la walu ka ya o mo le la check up yo ke yangi o la kula o piso pusa taulo o ke alu ma ia pola wainga fo po sa o fangu ski so sukala ki tsa ko pesko me alo fa fo le ya o la walu pula o ko porque ninguém lá faz mo o el me le o pele po ngi ya na ma ka ko ni na sukala ki ho ya ka kele wainga male o ke fifi so angi a kuile fisili ale sinale fua pe o ma o klisi vai ole fisili le fa pe ole a se ma fo mo se fo ma company mo ko fa le ole service le a e o ke lo we need sometimes fo ngale ku mai ile ma fa yo ma ko ka pe nga war ko ka la nga ko vitsia o war ke minge e mo er ko ki kilo ngale ko ki kilo le okay but for us that we're working here for a long time o ke le a me wale ama so afa pe e fo fuar kala ku pe a ko mo la a be ale ko fa sala ngali ala ava ko so ma ko le vai mal le ku ele ngata fe ro le fa nga malo tu la mai ne ya mo se ku pe ke le ka un fa le mo tu visia vai pe la ngali le ke le nge ia ku pe malo o le tu visia pa e mo ke ma mi asinga ke mi pe a lava se le ngi o ke lo pe kasi mali afa ka sa ma fa ko li pe me ale fale anga ke ninge but not much le wa kele nga ko vali mama ko fali yo vai ason so na ia tu sa fa pe ko fa ki ngo ngele vali ngale o fale malava ia ole vali ia ka fa ale le ia ki lima ia ai mo le vai nga ia ma ko ka le vanga ia i o kele ame o fale anga ina a ku ka nga i ko mo fale fa singa ka nga ka o me la ia so e need foi lale ku pekele e ma fa ia ma ko fa kan malo nga fa ki ngo ko e fo ile standard o fa kan malo le me nga ama ka yang au si sila wa fai mai ka polengi ya ai wol stui wo lo o ka polengi fa o poponga ale me sa ia pola le lenga ia sa ngele sa vili yang nga ka le sa vili masa sa e mo tu lo le ngana
Yo vai nga le ai awa ma ko ma ko le manga o fa ki o kan ma ko fa le ainga ma ke manga o ku ile ko ni nga fa sa mo sa po la fo ia awa kan wai o nga wa makanga ia le wa ave ilalo ia pe ngai me ka vai pe ngale afa fo se ile o so mele ki mo ale ku mu malu ala isinga me ka nga ai okay lo e kali aku le fesili e ia se e ke le singa kai me ka ku ma ya ma ko vai nga tourism me ko fa le le ia o mai Iga ma fai nga koe fo ile service mala au nanga le mea pe o nga ia i mea i kau fale mea nga ale service aia ma mea uma ku mau ale service ala ngoto ai pe o le kali aku le ile pa fisili Fasile to tu danga le pa mo le sa lo e fisi a fai o potu pale te tasa le per tal maro ai fisi a fai o tanga tama la to po ai na ai yo mai ia le fa tai mo le fisili o vai nga pe o fale sa mo matou ta o le bungalows e se fulu matou fale fa pena e lua mako family houses o le si fale e air condition le si potu ai le air condition le si potu o le si fale la po ai tele na taike ka kal malu e lua potu ese ato no ato fisir sila ye e le air condition na fale na au mato fale e se fulu le ta o mato o bungalows e air condition uma e hot and cold shower ia e men si vainga na e mafai ona to fa tanga ta o fito no fale tasi pe le ole unga li imani o la lu se lua e mawhai fo ina o fieni tama se to ofa peni teni se to ofa ai e te minei nga ole kasile moe ngai kokongo nga le tapol pere iai ai afa pe se fa moe fa o poponi si tangata ona avele o ni sinko si to ai afa pe tasi ale ungali e vili mai yon avele poto e tasi le moe ai afa pe request for another bed for twin people and then we put in another single yon vai nga na le mato te au me multi minei Fe mo ai ka ku fa kan malu. Fe me se me vole le mo ai ka ka fe ngo finga mo. Facebook. O le taimi nei o lo i ma ko page lungo le Facebook. La lingo la ngoto. Lagoto Resort Pangamalo. Pangamalo. na ko e mata mo le tu la ke ko i ponga Ya, taimi nei e mo fai lava sina fale to no mato fai poi ponga o no lewa fai ma fale to no le. Ia aole e mawhai ona matou whaatanuina whai poiponga lua se lau tangata. E mawhai ona e i whai poiponga mawhai ona whai e matou le lotu ma mea uma. Ia e isi whai poiponga na o ainga mawhai ona whai mai ia matou. E mautele o te tala ina ainga ma whai poiponga le lau tele. E matou te e le whai poiponga sa mua sa matou te tala ina. Ia le toenga whasa mua ho ile le tasitu si wala au lia to se fulu e o mai ia. O toenga whai poiponga la na matou te lenga katau mai. O le tala tusa o lava e fuafua e matou i me whaleanga ina fo ile e o le matou pa. E matou te le te tala ina ni locals. E fuafua la le atu mu matou malo e te tala mo le lau tele. E ia koenga kangaka fo ile le kake whai akua ia e pe a. E toenga upu whasa mua tala pa ule ngana e pa fafali fo ile man fainga lana tafao le no ia la tala wo toenga e koinga e ka ke fiu fo ile le ave fafu ai koinga pesa ia ngale lava lole o laka fa alo no ka solo le laka ika ke u ka ai le mea lana sala ina sele a e o foi fa foi ponga ile la tele fa sambo ile a fio mai nai pai poiponga e perto ina mea mato te pui ia e ta punia tulu mai o ta sipe lo tanta sa tu sala aulia ai pe ke kami men ka maka fanga foi le e o mea lana mato te vai te la vai i me tutu wa ia mato nu a fa pe ai ni fai poiponga mani mea malo e fai ona le ole mato nu ole awala male sa ngale mu a pe ole se o na silina na malu pui ile mato vale tan malo ni malu pui a tele ule matou fai problema tau le me fartan ma lo le tu la le refund es fatita inga ole yo marko ti lo subiva multinol na ia ainga sa pumaya la to potu fa poiponga a pita ina wo so covid the multinol la vai tamu to refund na fa pe mai ia fartan ma to ja ni so la to sa to refund esto te mi sola tu sa mai before top Faftai mo le fisili. O matou e matou flyers le fa alu luma. E ke puk mai ko kongo le a korus pulua soloa fai mai lau deposit. E then ele ma fai nga foi. Nga refund pe a e kango cancel wa uma korus pulua soa.
Ai a whape ke cancel mai kongo kore sipuru aso. E mawhain koe refund lau kupe a. Unga hoi la lewa e holdinga le whale mo. O le ke mingei la, ma ko booking sa e le tele. E le i mga ngā koe refund. O le wa mga ngā o e hold. E mga ngā o e koe rebook pe a te tala. Te lau le siwa e ngā le mo ke lo le whai masai ke le mo wharkan malo. Ngā lai mga ngā o kāngai koe o mai koe mo koe ia. E le mga o e koe refund. E mga ngā o e koe rebook. Sa rebook mai mo le lua whelua si fulu, lua whelua tasi. Ia le foto e rebook mai mo le tau sanga ne. Pa wale kala file mula e kua kui ei. La e hold lava for now. E mawhainga mako get back ya lako waila lako emaili. Tai mila me te tala i podes. Ia na matul tali e tuleo le apo a whema na o tau rebook. Kaya, ia le tali vade e tuleo na whaloa. O koe, ai mo koe ngā whatia ko whakalimalo, o mwhasala lau. I TV, ne ki o, i o isi, o koe ngā whakia, mwhasala lau. E talu lawan whaid mātou whaletani malu. I le whasala la uan mātou whaletani malu i lungo TV, ma le tio. O eri whasala lau I te leo tangata la tu te lo mai i malo noko mua mua na watu le whasala lau. Watu tapi o mātou vaenga whasala lau na le te mnei. O mātou malo e mainu no foi I, o na watu le whasala lau watu le tala. I au na vimi mai leo tangata ma. Mātou whamatala tu ele me tu wai. Masi o mātou lu au lele o whanga malo. Ia pe o mātou vaenga na le aile I whasala lau ua lawan mātou. Nāri, tairo. Whaftai mo le fisili pe o le e tala noa wina le mātou whatou angale nei a. O le salmi nei alo iai lava tamala iai o lau latou a. Ai pe na ala o na mātou whai le whatou angale e fisosoani le toi alo le situ pe whatau le talo, whatau le esi, whatau le tamato. Ia salmi nei lai le ko vitelo iai nei o lau mawa le pulangai tamako, makuangai maukengi, se I mai ngai talo, ka mai se au wha ia. Ia se whele tupe toi alo I tua a. Pe o vaenga na le whamoe moe e a whai whaila pa whaima. Mamalanga malo e mana na oi pua, se tulu. Ia o lo whaunga mai lava ia, me to o lo I le whato anga nei. Pe o se tali atu le. Is everything on the farm organic? Yes. I le whaunga ina, se vai la au I mato whato anga. Pe o to si le o mato puli. I le mana o mea ni vaenga. Pe o se tali atu le. Ele te ia o whaatanga o na malanga mai tu risi rei o mai COVID. Sa ia se sa o le pertali malo e alen whailo I nga ato tu ma mai panu o polo tatu e le mato tau makwa o nisi vai. Tona mai se fina ngalo lai vai. O te rola atali atu ele sunga ia matai a, wa pe o ele sa alu whala wilo atu risi le whala go ingol vaenga le a. E se ti se e tali atu ele fisile si tali. Whamare ko le whiko whonga mai whasira. I le teimi lea o a ngai mai ia tangata ta whao po turisi mai ia tunu mamau. O iei se sao le whaitali malo e alen whailo I nga ato tu ma. Ia ngata koe o te tato tunu a ngai turisi ia malanga mai. Tei pe o tau mawhasa moa ma isi tulanga tena. Whaftai lava mo le fisili. Ia sao nei lava. E ia porta landu whala ia le whala wiloa po ia le whaitali malo. Tei bero I whaingo le siamu popo a. No kala sao, au kase fia ku visi vaenga lea. Ke pa ai o ku mai le ma se emo se makai le balungo le popo, kakao ngiu. E ako mana ko lima kofo vai no e. E ana wa ma kofo, kofo te e umolo pepe nga mai le si sumu si amo. E ia na I kamai ki tama bola ia le pe fai ku langa lea. La ka sa mapai. Fia. A fai foi la ia o mo kofei, be e fai ia mako. Ora kai ni komo nga ke anu la o ma ko lisi ma ke sa bali ele mai mo se ele fia mana nga o nga la ma ke wa ma fa makala le a fa makala ku le me fa mak pe o nga le e a fia ila ba wa fu le ba nga ka u lisi ba nga a be but the word of the mouth is very powerful la ke ba ila ye pe la wa to lo la ba I me la io o le umu apa e fu le umu e mana nga o pe ba malu le kalo e o fule lu au ke nga se lo nga fule mu ko taste ke va io mai ma le fia ai o fule le poi le fa ngai le fa ile pa fa ile na
ke ba e mo ka mai ki o lu ka ma ko fa yo fa pe na ai na ka ile yo fa fi fi nga fa sa mo ia e ma o I le si me bi ko si ni nga foi ngai ia wai o au si ma a mai mo ka mai ki a mai ka ma ko ia ma build up ai le la ko you know le la ko closeness build up ai le la ko friendships pala ia se kali pa be ku le ke le yo me foi la ia le fa la mi do ki nei le la ko me ai le ka kai ha le ke le fa ma ko milinga ba ko mili ba iki ba fia awai o ia kia o ia o ia you know o ia e ma yo oh my god ia fai prices o ia e ofa I free tina so those are the things fala e pera pai la ko fia ma fia ko o sina ko ele misi kausa uma ai pe fale le e va le o mai o le la ke vai kai uma la vai lunga le e mai e ai nga o mai ma ko yo o la o mea ia o misi ka mai ki ia vai o ka ele maka fia ia maka ika pe va le pe o ke ka fa o I alo ko disi ia ka ai seti fai ia ka no la kapi o aku disi o le boli na kapi ma ke menga fia ia le mas fe au fai mai ia seti o va ku mtai o va ku mo ko e na lava I le nga vai kai mi I pe o na wa mo ko emisia le to mafutanga yo le la ke vai ku o lua o le se no fina ngalo le fa fonga mal palmia male ka pengeka ia mal malo se no fina ngalo o tau lon te tala lo le ka ko poros ai o mai lo ka ko turisi na o ke vai ku nga ai ko fia va ai la vai ala to la se no fina ngalo ia lo mana tu ai o te ilo ai mau te fia fai tu pe mau te fia fai tu risi ai mau te le mana na oi e va vita tala te wo o man fa ma isa mo ka fe o ki o le ia ma lo ile la se anga ta tu te na ai ile tupi ai avia malai ia fui e mau wa shota tu wa tu no le fa mai ai mai se lava na ia ta tu fa na pe o vai nga pitu sili le ona ta tu pui ia le anga fo ta tu na I tupi ia ave mamia ma wa shota to wa tu no fa ma pe o la o tali atu le wa ia yo o te le lo ia mata e pola son fina nga tai lava o ke loa o le nga si o ka ko pe wa o ke pisi so fa fa ia ko mo o lava ai pe o le nga sa mo ia fa sa o nga lava yo ka ko au wa ki o mai show sa mo le fa ma unfortunately o le o ia ai ia ke awa ia fa ko mo le mo le fa fisilina e se le mo no fa ai I ola o si o ka ko e sili ia ke au le ka ko wona ma ke kipa ale ko ke fia le mo mai le mo mai ka ko ai aka kala ngai ai o mai I o ai ala la fa ina ka ko kanga ka o se bai na ko ka fo I ma fa ni kula ke mo fa mo ia o ke ma luma la ai ka ma ka sa mo le ola sa Alo, lo tali mal fa maun. ia o te ilo pui nga mua le tata o tu no tu ia ia o mato o fenga venga mo mala ko tu ia o mato ta pena ko ia o te ilo la I pole ala vale tu ai nga ta pena nga ta tu ta pena ai o mai alfa mai o mai ia ai paul vai ngol o mato ta pena ia o le tu mama ia kani so vai ngol ta pui o fenga venga pe alfa pe ai o na tala le ia se tali va via tu le tu sa ka paus la tu si mun dia la fa mun la le dia le talo na ye le tau tu le o I tau sama talo na ba o te
Se lo ko silia ma le bus full time sanga pe ya. Au wa sa tsala man so ya mati de tasi vai va fa. Se yo o mali tai mine ni ta ku ni la. Sa fa fo fal tsali ma lo sa tsala la va si ma nga ni fa fa sa la wa. Ano? O lo wingoa o malele se wa muli po ai. Malele. O seti sa whakatailawa